بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني وافقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وتكفوا تسنى سلام جهانو لولنجا شبه شينور هلما زهم يزنغ سبحانه وتعالى يرنيك umrimle na maisha mema وخان زهم يزنغ سبحانه وتعالى. جبل له हमारा सा अजर हदी सिंबावी ulawana na eminyanya itolwa o na opposition Facebook jaman leo jero rongo Zimbabwe shahada ninga mjwandisa lamnamba mu ikoni wala porofari nambe kana reje Zimbabwe zora duhamba kabanu swasaya su garde zorambao na wori mwambia ukaya mabanhahe walu ulaya yutizamba mrejei haina mnungi na maala maihantu hao madiyeye ni mweshelezo ukaya karjamba ukaya ani angoma ani haongoma luzini halafangwa ni ngomla piza bango akaramanya huli jau naelewe romba kaya kamro hajua ndo mabana hewa huziwambiwa hata ya ro kamro hata amrapa shia ndufanya mbarongo hao shimba manya huli wa iritho wa iparso hali wakimla kauja yani ya mtweni harumiyo umungoni mwandu huu wazali tindawe timjomba ho timdofa toka kuna ujao rubiaziza wamengaona nyumba manga ngawe jau na hapo kusina mbana mawahatu handu huzo nzura hambia la fonja ndo bazile swije na hapo motsimile nakatoa heya ngoso la pizondo wandurumisha wazali mungoni manda rumisha zali ngawe na waloha walalao handu zaho no anashwa ho na handu zaho yabo andisawa uranzi kaujao heya banu andisa shibejwaho umlapisi hendu zaho maisara umlapisi na wasaya wajuao chajorenge wandu zifamiza wandu huzlapiza bari wandunga rumisha dona zali nabo wewe gawe na walo yabo waluzaho warumishao dona zali wandu wazali unalo handuzaho ya kutongeza leo na mboka yangani na nyumba baluzini Ali Hasani umrazali
nokuja poroja abantu ani kusutendewa wawo randi. Donc kamno wanzu abonise mnuboniso handu huzo yabotende kwezi unjio handu zaho wanga wandu anodo nazali wabonese wauwe wanzo wauwe hawala pize shausinje ulapizana na jina zonzo ruhambi yao bofahari dola kwena kata maka mnamba muikoni woi yangala zimuri mjibu mbabi wakaya gatukara ujo mjibu wakati akabala hili mndu mwanza tobi ya fahari wema ronge tuamba tobi ya fahari ya hanizo kuhizo neza ani ya rambulanizo Egypt Joga jomsogeza hema rongo ya jua yamba kayo sinongo ya kaya mndu wona haya fahari ratimanda muwono haya awanga hena usiku soja mari ngulongo so position kuja wangari yango fahari kuja moroni waja wangaria wafanye siasa yao wafanye maandamano yao mzobo fahari renso kansula wote minyanya nura wajembwa ransi babanu wakawenji wakaiho watu wazibu hata waja moroni banu wafanye izo za wabeha wapasha waraje Faransa sheka mnunga na tabu ya biye mndu kamba harudisiwa ya sije Komori hakaminga mndu kaya echa utonga usoja Komori inunde biye inunde mbabiye kusonda ukubali wajuhuna mndu usaidie biye wajaza hawa haja wananduza shaganzo kebalanga we na marongo na ndongo shahuzi lo utije anoe apelu fanya wambare opposition na fanya opposition dai samba keme na opposition lo hunu yatimdharau ila mwamba opposition ya Razida na Metro Mahamudu yomba opposition kwesi yomba opposition yamojo shawandu ambekaya Idris Ngurongo nai ngarongo wao heli wandu ala rongo wao garwajibu heze nivoza hao za urongowa ila mba opposition bufari ekamujo kwa shina ujawite mvu ili babia ujeza ujawite mvu shakade mba opposition ya Razida na Metro Mahamudu ila mba opposition yabuna jabo katisha wakakwambani Metro Mzimba wa Bukari wakataka Komori pia kaya paro famdu ani madhamana birabano pia kaya paro jiden sida sharidi niwambie kabalanga mribuwe masorelewe ukaya haina nongoza jirienti inuwa katoa sambi ula sambi nazifanya sambi da uwa kombo au sambi da uwa Dr. Chozele Zinalahi adoka unu Zilma Jubala hello ze violi za fanyiha wakatoa sambi pia wala sambi wandu waula wa muhonze wala sambi donc roderanga lenga hondoka banu hata wanarangwao rifikiri ngona barongo hoi swali na rumurje yani waishiliwa wasonde haba sano katarongo wao nuzo shandwa ani mivamva irongo wao mivamva mdu hanenge mwanahe hamlizio ola prezida ola hanenge mwana mswahe misa ola prezida ola hende honze wambabahe ola prezida ola hende minyanya halafu zine ngozo zine ngo ataba sainu ngono wandu wa mari majuristi wandu wa siasa mdu Metro Mzimba ngune ngomna nyawado hamba urisa alis zurisa hizo zurisa na hiyo nena mbaka shongo shinji shopa taibu abasa ino anyasi wanu watorere hamakani haina mnusamba mnyanya
nungudi wazo ila msomo wahe ila akili yahe ila ustarabu mangenuo heshi ngo shinjia lonisho warende hawa todo amba ni minyanya bahi na nungo tona man la renga mawana mshwahe hamna dezia serikali ola ile hawa mabahe mzee wahe sababu mnandro vi serikali iri hitwa bora shajuzi wa roma kupu wena wangwenye ile jesho mhono kwa jamba waruazi walipichu kiwadaza habo kalonza rangali mimi sikaufikiri ani hata mpaka leo inu tujuru rakartsindoona eba wandu walango unando madini nazali hata muono juzi razida ya gambia wa mahame ukaya almadibara mama dura sile kandida hatu langar tungu mazaba haranzi atakabuazi mbemi ho yani wanyesa emio kama wale wa ukaya kwa yani ngwaramba kwa tina mndu wasubutommi kwa kumoramba ke mrundoi halafu waozo Mustafa waozo alimhaji waozo nusu leo wadungu wa madungu wa mtimiziu abonge tsikojana mbio na nyaso baru maopoza hasoro nyaso lo bonze nabyo kana mtahe wandu wajina mjemu hani wajewa hadai komori batira zida timetro mahamudu tibaruani timzimba wasudona jukoja wa hadai komori li akawa ngarajuwa ngaramula nao na msahebe se mimi yamindo ajina mjemri vumbulie yo simamadu batido wando jarishangaze kwezi jana sikawa la select mina Yusuf Ahmed bana rikati baharwa zimerkona majamda bahemwambi wanu rakabuka amkoni tibne mtovada boy sama mtovada almuradi wewe unsoma utovada bu simjibu kumsa sama wewe unsoma utovada bu na hala wewe ngaziri sawa kaya hambawe fundi halafu ngori somo utovada bu renga rumiliao babu jahali wewe Abu Jahali ngavano mazahidi wakabo simwambia ka wewe udo ulisomo utovadabu hakamana ambawe fundi halafu rere hafundi mtovadabu abo lazima wana zoni rike watovadabu karidaza ridaza afuna sikutosha wandu amagonzo wake madhamana maudu wa hewa wani warabi hema minyanya hata halafu wajenga rojibu hila rongo wao wala wala mtovadabu wala idrisingu lati haki lazuki wa siasa luke jahana zuki yema bila mwanzo ni wandu mlono wandu wa siasa mwangu wafanya siasa mwelewe kama zuki wao ni warlapiza ngardo wajibu na usifame bana zinongo ya zamba ukaya jibuloni azali kaya jibuloni ni Yusuf Ahmed bana samahani kaya jibuloni ni Yusuf Ahmed Ali belu Sheikh Yusuf Ahmed bana harongwa nai ujumjibu dasi wanashiwahe ujumjibu dasi wanashiwahe kwa natelonongo nzima yeye shimra au hanambia kaya azali hata wadane liha nae doko inunu dia wallahi alazim lo jawabu ngambiyo ka wandu kaya zalinga tukomanzachi emra tawadane liha nami Maria zalinga nzwankili nuraha nyonya nyasi mwapoza leo kamjarongo anamna okumoroloka wanando lankili chamsongo kitoto amsongo wa kitoto kinsabuho yaboga sisi ngarjwa fronte namna mjo baliedeba kama la utovadabu ngarjwa bali utovadabu mimi Zambia Yusuf Muhammad bana jana ka utovadabu lonuo yarsomanda we na mimi mwaswime kaja shinama ndabu sama wondo arisoma kuna mtu urenga azali mndongoza hili wanzao
umpomu hetsi karibala yojuka hujibu azali ya yojujibu ndasi rakuba lo lideri wa hahe railo kade dhamana wa hatu sio jar hujibu na makaa weja ubosu Muhammad bana anga bonongozi zao kama wanastahili na stehwan ikaya Muhammad bana omondo yalo nuo doa hemshenzi wa fahari ngwandarongoje mshenzi wa fahari mnambo mwikoni wala ya kuna lazima tumjibu naye tumjibu naye no ala kulli hal abantu besende wonao sha yena urongowa bali mimi nimtumjibu sabe kaso Usufu Muhammad bana ba ana mwajibu wonti shabanu emana rejibu Usufu Muhammad bana badi we hambaye fundi wewe kana usiku harare mimbaru rasul halafaja usuramba minyanya yuzu ambao ni zarenda au kati sawa na mbani nini kabra maktan inda Allah an taqulu ma la taf'alun awalad mari mwekeze rimchelezize halafu telo kabanu ngwelo kabanu ngari mhozao zori mjibungu tambiho bahibala yodonamna wandu walio bo Yusufu wakati wala pizao ngimanda mumda Firauna halafu leo hamba wewe Abu Jahali watukama urongozo naye bale Firauna wa mtume Muhammad Abu Jahali bahibanu wewe da Abu Jahali wa hu ummaun wa kumar jorso jibu hilo rongo wao arijibu hilo ndo rongo wao kwa nao nishangaza mimi hakaona wandu wengi wa hao ndo kana dhamana za washinda tunama rongo afanya razida so jikonshangaza tirazida chidemna opposition wa hahe hakaa ilamba inumba opposition wandu walewa wembe opposition ile Komori inumba opposition na abukar na ujo waba nafasi mabio kama unadongo bana ngafunga yo ujo fanya msaje jangu tofungwa bajio ndi hele wajo fanya wewe ngona dhamana yo jo ndata msaje jangu tofungwa dokabu ko jukoro shangaza kwes rafuto shana usiku mnamba mwikoni fahari atohia na poso Komori na mjefa njao yo poso Komori kusihi wajo wafanya ngono kusihi wajo wafanya hisia saho watu kila oraona ala kulli hali karna ujua rekeban ruwane wando mbari ngwanzo dhamana ngono wado habibi nyanya hao wala pesa wando ndo zirkenza risomo rinjani mele pala shola hao wakausoma wamba kufuru ngarudama kufuru wamba nongoza adabu ngaruwa stay kwes mimi simambia jana kabanu huritashioni ya utovu adabu ngarurumilia na shirtamisha wewe tirazida sha wewe amba fundi Usufa Muhammad ban karkubaliwa msomo wao shauja urende ha mroto au tozana adabu abunga tuko ustahije ngarjo ustahije kamba rafanya Usufu adabu ngarjo ustahije kama ndo ngoja razida dono tete vide kartuka ustahije wana kana ujua ubakia hamabalu ngarau wandu chidisi mambia kaboyusu ngawajo kavoti sheza voti hizo ngajo fanywa hedira nzao sambamba nyinyi msamuharaya emishinzi mama kamtuhenda makanti mahadisi mbude kabarau kama hadisi tena mahadisi besede kaza votizirelwa shaka hobadili ndogo buharibanu zazibiri na minga mshukuru babelu hazamba jana kwa katolazi mwondo haraizo ngo wabude haba sasa ngo pega za kwa rumeze sharia za hamba kwesi abange ransola babure baze vota dorelwa na weka ngo saho ngo jondi ani ekaya wando menye voti kuna uhenda wawe shauna ndo rumie wana wandu unje nani utatsaye
ngabanda ruwanaja na bo select mina ina cancel hadisi bawanda anzo juzura kahamba ndizo tsimambakaya ngori somo tova dabu ngadohono ngoza kitova dabu kuna uto udhara wazali udambara zala hujibu ojo hujibu ndasi sio ojo hujibu bano hakabanu mwambe siasa ndei sisi kwa Afrika siasa na maste shamja mbele ka siasa utovada siasa upana sheu siasa ujewiri ridaza changabo siku romanuka ya abasa rinji yao harmole pala shio maritia akasar somo ngarutu wao kwezi yabonge chizamba ngamrejei ya numune elewa kabanu ya opposition wa yuko rejeza zana arma mahadisi na mdiwase be dunia ngoma zahidi mpawra mharaya abozi biri bana basanyunga sarma voti emishinzisa ihansiwa kamjenda yesfuta zali mkana hakimu behe projet de loi mwatsahe ngo France badiliwa kamjenda yesfuta zali abonge ya izemik maki wakaya banguna zima basainu rendera hadisi sharangalia danyando leo zabani mwanzo muhadisi jana maharaya kawana kama hadisi hapa sainu ngarajeuze sharia za hamba wono manama mzee duka mali jukweli siasa zumba bana nafikira ashikono jina wala ka siasa zibwi ndio soda zardezilo artuwajibu mimi ngamjua jibu kama ndo wara utse kinam kando na mwajua pia mtima Metro Mahamudu zibu yazito wao shenga sino mwambia ze dossier zahe vanu kajoro ngwa tena na bongo muyavoka wakato maringwanyo hakiza kindushe na ngena mdumsha mrenda mbinziro ngono ya mlazema lizahe ya mdaturna zema lizahe ya mnadati hindu ya mhadaya lumshone suta musambaka ya kirizongo zinu zambe sama sina uzamba raha abonge kane ujado tunaweza nguo banu izo yani zinongo zongo zo sinchi za ujado zamba banu kwezi zo sinchi shaka mastehi wakati ngarongo hambavi risile jibanda kadeza leji abonge ngamondo njinambia yemba opposition ya Razida na Baruani na Metro Mahamudu kakenaurisha ngaza vanu emanarangbo mtu anikamsi duniani lekarimisha ni mhenga mbokaya rejesha ya 2001 nungutseho na rejesha ya 2001 no banu nyinyi mshibadili 2009 mbadili 2013 shibadili wa 2018 nungwele kaya kamsi duniani bata tumafanya mzidiwasa mdiwasa kala mbadili sharasha 2000 mshibadili 2009 shibadili 2013 shibadili wa 2018 yaweza hanyu mzidiwasa engewan Metro Mahamudu ngwambo kanya rejesha rasha 2009 jamaa abantu umwe ngwanda ushila shahau hawanda rumishadele kili warambe ka na rejesha 2013 jamaa ngwa vumwe kongre hao kana rejesha ishara kongre shamdiwa za kambadili sharia kamsobara na reje 2001 emana mboka nyitso ndo mlarme dunia doko yoma stajabu ekamrije Metro mzimba mjambe Metro Mahamudu anabana sharia moja wanyanga ruvumulao accord de fomboni akamnunga loka kamtujine kwa wakati masoma mwangalie akorini amba hindi kamtujine kwa wakati muangalia accord de fomboni shamwe loka mkomori kama ndo mje muhadai wa kumoru wa jankili ngwa loka ngamu muhadai yao
kwa japara makati wabia nabu kata badaya ya kordo fumboni zilazika oziruvuza kanto bana ikaosha voti ikaosha fanya sharia ikaosha jau zilazika oziruvu kawaja vumbulu hata turnatiba armea kordo fumboni kaja vumbulu mandaba kaja yuzikara masharia na sharia shojo badiliwa yode mana sambi ya badili hakana ruhusa hiyo yode mana ikililu ya badili ruhusa ikaya yode mana ya azali ya sahando badili ruhusa ngio shanini mkana hakim badili juzi leo azali kasitaki zabareti yode ala wakaka mtu dunga zeven maka mtu soma izi hawarma izi kartasi na msogoro ngo aminyanya hata mjua zezo mafanya watukufu kajandar kiwale kwezi kajandar kiwale shara jinambe kaya banu ngabo vote umu haunu hakawanu nga sarmweza vote ngabo amboka wanauka vote wangu wajihada yao na wangu wajipanga wake makandida okumarungu walindao ngabo sinamba nga wajuka vote nzuzu kweli ngabo mungu wajuwana nga wajihada yao gwajihada yao hakaya wanruwanu kwa tukiru njankili na ngoma wandi sofanya siasa hata leo wamba kama asisi wamba kama si referendum wonzo kama kandida aba sainu wajanga ndo mijini kawa na ukavoti ze voti ya jore elwa na ninga mjua kama jihada yao ngamjua kama kandida yabana mtuama za Collins amana mtuama za Collins ipedese ngando kandida ke wa hao mwinyi ngando ke wa yake wahe jua ngando kandida ke wa hao donc abima kandida ngo wenji ngazijua shahari banu ngwanza ba sainu azalabwe mahadisi wenewa hadisi de conditions de vote hizo uzarmaze sharia na mwatahize sharia msome hakawa numpawra muhara ya mziro dingoni mtawa na kabu yabo kuboreje dingoni tena na mkema kandida mtikae ngabo vote msihada wako mori na mkirazi msihada wako mori bosu bana bakuna ushinda za vote jore elo ajore elo kwezi halafu zenda bweza hao ngwasomba kaya banu lazima zende nzwani na lazima zende nzwani shabo wongo ajipanga wake makandida wao wanangazija mapoza ngazija henye uteleze huko mgazija shabo wongo anzoa retur na tende nzwani dala mahona fikira zenda wanzwani wa mwelewani wa mrambuani wa mwelewani wa mrambuani kwezi abangala kuli hali watukumjua udaza kwezi wanyanyasi wakomori wakati mkonyiro ngoza makaba wanula rumuri stayilanya na stayo hiyo wala mazuku watu zokweli mazuku watu she siyasa nga wapondeho lazima ruwaongoze ikawadea ruwadeye wale karsuwara kwezi ikale ujango isho mamadu muri nikoleso nutseha bali mamadu kana dhamana banu yeufanya imarongo wafanya medicine hit yutumsa jaja tarehe mbo mamadu wa hatar medicine hit yenyi wandu ambao mamadu na mrambi tarehe ya hansi na mrambi kwezi hata leo kari wono tukojaribu ile pala shola nyumeni yotinabo wamba mnyanya na unafiki wangwa mnyanya na unafiki nabonge goza tukufu ngamjoka bantu wenju ko wotsa hansijibu opposition labda shala kuli hali kana ujwa udazar wa bena fasi hakaya kawarongo adabu warwa nikadabu karla pizza rwa la pizza wananyasi wanu ngwajua ukaya kubobira ngwajoshindwa
kabati bobira wasani somari kabati voti amuna de dati kena upulo de dati riko hura ya investiture de le 26 mai 2024 na mjipange afera hanyu na msele giri afera hanyu sha ezoli mikaoni miadi ze voting nga jourelwa nemba opposition ya bora zida boswani bana bobarwani si toreya hoshinda iziye voti si toreya hoshinda iziye voti vantijo kwezi si toreya leo mwanzo mdanikeleso kana iziba mahakume ya wizi za uruzorenga mapesa mwefanya msajaja na urihuza bonze mjemoli bondo haze komori mapesa hayo kazula kwa njonda ba la fule ndo mdanikeleso bowezi ni wezi wanu mkanensi inu mahakume mwihini muhibize mali za hensinu sabu razida ndo nikeleso leo leo mbari nsike sina unono erudukana unonoje no bwendo ambiwa hatarsaidiwa zana za unono urengezu huzuma ore gono leo nguru nikoleso dede turno marfaya ko Telecom nguzo abo zan shahidi ngizo msajaja ufaya ko Telecom wale nguru nikoleso awando kana nzibano watikoshino liba wandu tupaka wamiye mapesa bonze halafu leo bajaezi ilo banu yiswarifuze ngo zaho zandani no libo mishara mali za komori ngombo harwanu do wai ni mwambe pare ya mbajinike sulo kama mwaone ba wandisa premier kusu ngwendele yao no poro fanya sasa no telami shazinu pezi ninu dia na rohombi nizo keza hindu bali shonga gabandu gogolo ajansa asangoma lider metro mahamudo lider nangundi kotan siasa rahawe wajenjia bano lider wa ho jasu na metro mahamudo ujandi we mtsundai haruma siasa nyamo timu wangu shekane siasa na webonti kana mbio ufunge sambi uje ukalideri hizo ndabu kuna ushinda Metro Mahamudu raha kuja haduli hata mpaka leo ngoto ngo kimnaijana hata mpaka leo ngoto ngo kitombe raha kuja sisi ndi yani raha kuja vijana siasa we mnaijana wa siasa we msundai Metro Mahamudu we msundai hata yuko mala usau hushilia daraja pia ndio mru we mtundai harama siasa Metro Mahamudu we mtundai zila juzi donjo siasa wando unje siasa utowira mbua na hizo Zambia mwenye baraka za swali wakati wakankwesa wamaru wezo mana wasante mwenye baraka katawa bahebu mwenye baraka benuha pende wa makabomze rengaezo mana wasa ushare girilino kwezi hakangojo kaya yosi daraja yaho watimra siasa wamrutsabu hao wapondeho za siasa sewe mtundai Metro Mahamudu leondor nikeleso za siasa rejeishioni bara raha kwezi labanga so komori kansiri bwe maso gar mangali yaona ema shishogar mushili yaoni iminyanya hanyu hakari rishi akataza asisi rishi referendum rishi ya ridiriwo no akataza vote za rais nyoti pema kama kandida haina mrugu jipangwa ya kandida tena ngarazi jwa ngono yaide manambiyo mnamshenzi mnamba mwikoni kakuja zaho waja bekonunda wanungolo hasara ekangole orazida
na baruani na Sufu Ahmed Bana na Matro Mahmudu ngolo hasara watsudo wanu atikorutangaza hunu soko mori kanunga rwajuwao ya rwajuwao kwezi na rwarambu wao yabo kerenga ulibebi ye huja ufanye siasa wewe hauja uswanziani wewe bakabati mkomori uja uswanziani ni Razida hauni baruani hauni Sufu Ahmed Bana kabati wakati kondo pega rwajuwao zilanza za siasa simikano mfano ka Sufu Ahmed Bana watu nambia jauka azalamba keri Daniel hanae yabenge azalatu mbaraba sasa juhenda abziju fasirabo nguonelo Daniel uvu asar juwa namna Daniel mtundao arasa juwa ndo zijua abonge ko tukufu lonja kana ndongowe sheka ya wakati utosha wandwa wamba majaya mama jakati bana turabi hamadzanku watan bai lazima rjer wajibu nimwambieni mashababi mabani hatu mnulaya mwanzo mfanye siasa kana mjeri ifanye na mje hunu maswanyeri ifanye naambia mlangwa muikoni la fardini kanzo ufanye siasa moroni bakuna ndo hata ngogolna haja nawe hauskati hodora bi hanora uwa bomshensi mzo fanye siasa yuzora hambia kuna ujwa huja zongo jondaba hakaurenge ya hutowabu armama nyahuli yani ya huwasha manuzini ngoto wala pizza kuja pero mvumbuwa simejua ho aliasani shawondi asongeza waroho mbamanya hulio hanyo sindawe simnyomba aho simndu mzima shawo wamndu wazali ndia songa leo wambahari nga wana hanyu maluzini nongo jumosu wala pizza wanashwaho wana mwanamshwaho urumishiho harumezi ya zalino kuja pero mvumbuwa mdea saka hizo ndabo ngosamia ndabo chajo dio na shwa wandu neze famiza wandu urense ya huko ngiona wandu buhari harumezi ya zalino kwezi ngiona wandu buhari harumezi emana utsokori jandu zao hindiranti kakoliwa mkweli wabalambuda waja warayo hawaja wawa hafa wanzaka na riwandu wazali wanu wandiso handu zao bumshenza maji anu bufari kamra tuhongo mdukati bufaha wanuwa huwa Egypti kwa huju wao mahala kwa urudia ngwa joe tobi yaho ne kuluka aho na uchafu wa haho hujanga dokewe ujirahate gona mwana nyuhombambao wahanere ya odio juzi huishia hamba ufirwa bufari ya odionga minyoshe le njezima hamba kade nawe yende hazaka ya wakanyo Egypti katujua wasabu waja Faransa shamba ukatoka Egypti ukaufirwa ona mwana nyuhombambao waka Egypti wakatujima hamba ya muishano tisa odio wala tisamba hata hayamba wala ngamba mbabu hajula amini halafu baluze kalizizo kwa mzade wa maji jedo bera amago ujele mrume bo funfan ngojo ujele kano mrume na wanuwe mrumshe suhambia kaya ola mwana mbambao mwaka Egypti bazima ngomjua ndro nana usiku wakafu mrambao fundi waho na mrumze wa santo ngo mjini ya kale haziyo Egypt ya utahado fira wandu
hadanza fire mna moto nsema si moto ashemeza hatolo ndani ya kaya bahiwede mkomori mzima wa mdungo ya mahalado henda wendo kado nae ngojue fundi wo kula mvungwa tumvungwa mjini haya basi wa mruma hapaki bofari tushela maji ratizan kalizi bofari banu ga suma berka banu unu hanza hatu hostailana shaudu ya kara ndao shakar do sana tatika za mnuna bobanu ekara ambao ramenongo ani za kweli zina proof rjambia woro mabakaso mazindu karuka darabu fare shawa na nyuho maka Egypt bazima warinika za audio hizo waritozani shahidi wamba we mrumshe we ufira bana zombili hamba zombili wanandajeze audio ndo tunaishie nirejeze bufari ondoishie ze tarafu zao na uchafu wao halafu ngoje ukianti banata wewe ze budaji zao wakati msora mbondushe abonge banu wakati muona haya hojibu mdumzade akabanu fahari memu muhisi mdumzade yode maana kwa stobia zahe kwamba zongoza pesa ya kindushe kana upo magozi na ngoza kichafu hata yeye waye kangurongo muto sante ka wanuko hili lindwa hubaria abange emnamba muikoni woi lazima sasa dabu zahe don akaba na doje bawo la pesa famiza wana usikori mwamba be famia heli kama wale amabala basi upepo jarizi yakanga garkubaliu garamilu kaya ze famizahe wizo mwatambi hao ya khuluka ya hahe rizi kanojomba nafasi lentushe la mazilinu le pede la mazilo jana haina usigule jeje hatari mweza rezo ikeba la imandamu bufaha wakadona wa Egypt ambao ufira kweli haundabo ezi hane ujireme zindufe kwezi gono abunga bwasaya ulari mweza rezo zinuko yahazahe ndiyo tena kala urine manabo yahazahe ndiyo chama mbweza weiranzi kaya banu rati bakuna barankali zihatanu wajua kawe pede so mazindu hane kamukazo ndabo zangabo yojuka ushina nawe tindami shandua huyenshi wa zamba yawe Idrisi haki utole kama na atsakiti fare ngutuzo ukazo andu wangabindabo mimi omwe gamjola aminika ya sambilwazo ya zamba bala mwishia hamage tayari lale amini shazo ngoizo fara kanizo Egypt kasijua basa ka shanje benda Faransa hazama ndo mwishia siku na partage no la mwanya mabao wakausoma Egypt toka Egypt mamze zilongozo tizitia bala ndo zishia wenji wazikonfirm wale paramba silikawa haroza lade khuluka yahe takabu kuna kwa ujale ubu fahari ulishangase ka ngando ujirejeze kawe mrume na mrumshe hata mpaka ndabo ngamjota samaha nyandu kawe tu kama kale utende hajumbabi ndini ile bese message ye mna opposition warazida na baruani na ukamruna ngeada bahe beka singo na madhamana bado hifadhi amani leo inu ngamshemeza nkodo ngambonga mjota damu ngamba uja bahero ile daula na uhifadhi chike msajaja abange yojikopanga msajaja na jipange baizo ni mtore yao ni likoze vota jorelwa yataka mjoka namba kandida ngamdo ushindwa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Jazakumullahu khair.